Kapitan Inteng! Hanggang masabat ta ni Tata Badao. Ay, nasaya at may. Ini. Apa alas-las ang matinday ta pantalon mo Hanggang? Ipakitakin ko na tikilalay ko iti karate. Ha? Oray ni Tata Badao. Lis-lasan na matanti slip tibado na aw. Ay, labanan. Ha? Sige! Umasidag ka at dalugan ka! Sikat na umasidag takugtaran ka. Ha? Aglaban kayo talaga? Aglisi ka di tagwara, no di mo kaya tamayraman ka! Talagang aglaban kayo? Taran ka, kastoy me. Anay ko. Saan ba't tinatamaan? Anay ka. Kapaya sikat tinatamaan. Siyak matikinog tara. Dalay na kayo maglisi! Anay ka. Siyak matinumanog. Tawas! Anay ka. Siyak tinatanog mau. Tatabataw ng anay. Kwarog! Si kamot na tinatanog ka! Nakalisya. Agore ka man. Tama minsan pa yatanugan ka! Sab! Hustaon! Siyak tumad lang. Timatamaan. Apay ngay, Chib. Tanda mo, black eye, ma'am. Nadanog nak ni Tata Badao. Apay ngay, palubos mo, dinanog na ka. Nakugtaran nakmat ni Uncle Kao. Ni apay ngay. Agap apa da. Ha? Idi kugtaran ni Uncle ko ni Tata Badao. Naglisi ni Tata Badao. Moyat, kasla aksyon, Kay, hindi kwan. Siyak tinakugtaran ni Uncle Kao. Ay, nagsakitan ngay. Aguray ka tayo tuloy Kao. Ay, adapay tuloy na. Idi ni Tata Badong matidimanaw. Naglisimot ni Uncle Kao. Si ka man ang tinatamaan. Kasta nga raw. Isumot lang na black ayan ka, Chip. Kasi ka mo, na iramraman ka iti panagapad na tatabadong kun kapitan. Diyak mo nga agap apa dagayam. Ay, wala nga raw. Sigud mo't singid ang agayam. Siyak nga raw tinairamraman. Hindi siya, diyak kaya ti mairaman. Agpudno ka man, Inteng. Anya ti inaramid yu kan ni Kwarog. Impunok lang nga rodan kan kadamin. Kita man tinamay anyo kan Kwana? Nalaing nga ang maglisi. Basol ko aya. Nalaing mo't nga aglisi ni pari pa daw. Masapul aya nga kinugtar kan agdinanog kayaw. Ay, isutim mo na. Benay ba amlat takuman Di baga na atakrotak. Imbag kumamet, no saan yung nga inraman ni Kwarog? Kwarog? Abay antay. Nagsakit pa ilang dahito kinugtaran da. Kanda ito yung black eye Kao. Nangag mo? Ay, kwa. Igatangan ka iti agas mo, Kwarog. Agas lang. Nagarot ti kayat mo kay. Damagang pala may igatangam iti meriendaon na Una, tapno mabiita ka maimbagan. Imbagak lang arud kan. Ice cream kin soft drink ti kayat Kao. Nagadumot tinday ka. Sana ka maimbagan no di takigatangan. Basol mo, Inteng. Iso agastusam ni Kwarog. Amin akayat na, gatangam. Ay, mangiramraman kayong tumat ngamin. Pasada kan, Chip. Kita ma, nimisit pa ilang dito yung matak na danaw. Kalimtag pa ilang dito kinugtaran ni Uncle Kao. Pagpasadaan nakitdain. Anyang arog nga teramidem, Chip? Hindi agad ida. Si kama mo ti madanaw kan makugtaran. Ay, nagswerte ka mo tay. Amaw, inggatangan nak ni Uncle ko iti merindak. Kanadua ka na. May Saan mo tan sakit dito yung nadanaw kan nakugtaran. Ay? Ang bay amlata. Gapo iti inaramid yo kindi kapitan. Ni Kwarog tinagsagaba. Apay ni Kwarog? Di mo amaw, anak ka idaging gaita. Tanya ko matibasol ko dita. Dinanaw kan kinugtaran nyo kin ni kapitan. Naglunak ang nadanog ko, ngamjakin gagara. Naglisi ngamin ni Parinteng. Word naglisay. Ngam apay ngamin amasapul nga aglaban kayo kin ni kapitan. Kagurgurak nga rod da Parinteng. Ala,
Ingkaikan iti agas ni Kwaraw. Makamumot ni pare intingan Na! Ay, kaasimat piman ni Kwaraw. Basol mo't lang ni pare inting. Kunamlan asino nga gintuturad. Aglisimot gayam no danugan. Kahit kumusta nga ni Kwarog, Maray? Ay, dayjay, agid-id dapay laeng. Umay ko nga ron igatangan iti kayat na kanan. Ay, no apay nga minanaskan nga aglaban da kapitan kan kabadong Wen nga ron Ay, anyayat yung may mugatangan na para kan ni Kwarog. Inlista na kat ti kayat na. Basa mo na ta isaganak. Jak unay maawatan. Adamot na kanayon dito'y krispap. Krispap? Wen Maray. 5 krispap. Kento'y maikadwa nga inlista na. Kindimay. Na, pang ubing mo dagitayin surat na. Wen Maray. Ay, kasta ti kayat na ita. Anya pay? Tinapay kanupay nga adda palaman na. Ala, sapay ko mga raw tagimbagan ni Kwaraw. Rumwar ka manan, Badong. Italang matarumwarak. Masabat mun tumanon ni Kapitan. Aglaban kayon tumanon. Sigurado at adinak masagid. Kay, anya teramidam. Ay, kat lumaban No kumangamen taagkapya kayo. Ay, awan ti kapya-kapya kanyak. Narigat ti adda kalablaban na si Kabadaw. Ay, sana ka mabuting kinkwana. No day tati kayat mo ngay baga. Ay, amukmat kay asaan ka mabutan. Ha! Siyak ni Badong! Natured kan malalaki kan napigsa! San pa imot ka na makapagronda ni Chip Kwaraw, kagawan? Ay, wan nga rod ka na nakapsot pay laeng. Kuna na lang dahil ito'y atap na dalibre a merienda na. Ha? Sumay. Ninsamot tatabadong di magbag na. Kita nyo na Ni, wan, iso. Basta kastapan nagna, iso. Naglastog mo tayo na magbag na. Kasta na mata talaga. Nene, agsabat dan ka ni Kapitan. Ay, sos, huwag agpaisaw. Ay, agbuya ta kagawan. Kitain taman no niya ti mapasamak. Agdinanog dan saan? Nag-aksyonan ni Tata Badong. Ni Kapitan, kasla kumugtar mateng. Ay, nagmayatin na buyain. Ay, di mo buyaan. Apay ngay ko nagmayat. Ingka kaanawa ni Dan. Siyak ta ganawa. Kuwa na, tanod ka nga raw. Trabaho yung taganawa. Ay, buong kaya. Ingka na. Ay, wag, kagawan. Ay, di nakman kita-kita nakasta. Ha? Di nakman kusi-kusilapan nakasta. Tasak ti Kapitan. Ure man si ti Kapitan. Kagurgura ka nga raw. Ay, kasta. Anay ko! Anay! Apay gagan anday ka. Anay! Sakmat din akong taram, Kapitan. Katawa ka mo. Pari ba doon? Nakakatawa. May salaing ti kahit asawan day ta. Di mo ang ti kumugtar. Ay, Nga, di ka man agsasaw iti kasta. Dayto'y danog ko aparakin ka. Sigurado di mo malisyan. anay ko! Anay! Ay, Nay! anay! Apa si ka tinadanog ka? Nalisyak pare. Ha? Ay, anay ko! Isak tinadanog kang kinakugtaran niyo. Ay! Anay! Ay, basod na ito ni parenteng. Kung namlan na sino nga gintutured, Ay. nakrupot gayam. Aw, napay ngay may ka dito'y ayan ka. Nagpadatamot iti na pagtangchay. Ha? Nadanog ka nakugtaran ka, Mike? Wain, agapo kada Kapitan ka ni Tata Badong. Nasakay? Nasakita, Apay, sana nasakit kan kay day. Anya lang mo't nga ti danog ni Tata ba daw? Kasla danog ti babae. Aya, Kanti kugtar ni Uncle Kaw. Kasla kugtar ti rabbit. ay bun gaya man niya. Ang mayat.
Agin sa sakit ka, may. Tapno maikan ka iti kayat mau. Kasken ka, may, Chayp nga gin sasakit. Una, Ay. tamaw. Limok magak, gapatan nakaida kan mga anak lang. Hindi ka pa'y nagrunrunda. Katwain! Mayat Wingag paisaw. Kasapulak tag-practice. Taapay, Kapitan. Ay, kimapsutan ti pa nagkuktar ko. Nalangak ba't ide? Gagangay na at lumakay ka ngarudan. Ay, tinasayat nga main. Isardang yon ka ni kabadong taglaban. Ay, saan? Aglaban kami. Amume, naturod kayo adwa. Ewan ba't? Naturturida ka. Awan, ano kasta nga awan nagpaatiw kada kayo? Isu at agpakumbaba. Saan asya? Ay, awanan ti agrunda maray. Ay, talaga nga awanan tanakaidgamot ng dagiti dwa at hanod. Sapay mapanak ko maijay ilay. Taapay. Mapan ko man kano igatangan ni badung ko iti agas na. Nasakit kano ti bagbagi na. Aguyag matan kan agbara. Ay, sos. Anya day tangay, maray. Ay, iso anas kan amasigaw maray. Ay, agpaili ako mamutlaeng. Taniinteng, simro matirayuma na. Aya, no kasta, agpadadakin ni badung kaw. Ay, win maray, agsakit dan adwa. Ay kat mapanta igatangan idaa iti agas da. Sige nga rod, maray. Si damat no baybay anta ida. Enday ko. Jak Ay, samutin may bagan. Enday. Agtal na ka man. Ah, Apay kumaasaan ka nga agimbag. nasakit nga ron ti sakak. Ay, dusa daytan ken ka. Nagkuna ngamin akog daram ti kumparay. Naglastog nga ron. Dayta. Puro sakit tinakam kan panagibalos ti anda dita panunot mo. Kasla pimipia may ti sakit na nagtanak. Makita? Ang no kumugtanak. Anay, nasakit Oh. Amom itan no anya ti rumbang aliklikam inteng. Maiparit kan ka ti agungan. Naimbagan ka ng kail. Uwi na. Agpakadwakan ka mapan iji barangay haul. Intang arudain. Awitem tayong pabalon ni Antip Kanyak. Day talaga yam. Sika ngay, naimbagan kan. Unang kail. Angam na Pangasyo, tasan kayo nga aglaban kinitata ba daw? Tapno sa anak manan na may raman. Nakaadayo tagayaman ko na. Apay aya. Nalipatak di sa rukod ko. Hindi mo ko na napagsublian na kay di balayaw. Nabanuga ka. Kita di masabat na. Timot kalaban ka. Hindi tata ba daw ang kail? Nasa padyak makakuntar. Sika man ti kumugtar para kanyak. Ay, nagababa ito isa kang kail. Sana dumanahon. Ay, awanin abakin na tanday ta apari ba daw? Tata ba daw? Sumuko kami kini Uncle Kao. Saan kami lumaban? Sino aya tinagko na lumabanak? Saan ka dumanaw? Saan? Kagap-gapok lang iti sa kahit kwaraw. Kahit nasaya at mat at nagsasabat tayo. Pare. Uncle ka na. Apay paray. Amok akasapulam ti sarukod. Alam dito asarukod ko. Jak pailaang mausar ita. Ay, alhamon ang kail. Tapno daw saram. Sige. Ay, agyaman nakpare. Kunak no danugan nakmanin. Ay na, Kapitan Kentata Badong. Imbes nga aglaban kayo, nasaysaya at no agtinunos kayo. Takas ta tinasaya at ngagkabaranggayan. Ala sige, diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura
Away ti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Enteng! Tata Badong, aglugan ka na. Ijay, EJ tricycle ni Chief Kwarog ta itulod na ka EJ papanam. ay, diyak kaya taglogan iti tricycle na. Isu nga minti nakapila. Isu nga rod pinaandar na EJ tricycle na. Ay, ore, diyak makadandano ni Jay Papanak. No, ti tricycle na matla ti pagluganak. Apay mo't nga tata. Denggem ati andar na. Oh, Apay aya, anya ti andar na aya. denggem ngamin Oh, ha? Ay. Nanggagmaw. Agoy uyag di andar na. Ha? Saan mat nga agoy uyak tata? Denggem ngamin na naimbag Saan nga agoy uyak tata Badong? Anya nga raw. Agpaparaw laeng. Isumat lang nga isaw. Ha? Basta diyak kaya taglogan. Naka-spooting diyak kaya ti karag-karag pagluganan. Dahil ni Kwara, nag-aglugan na ni tricycle na. Ay na, agat apura ka man ako nakon. Panak-agninong iti kasaw. Ay, ada nalipata. Awa dun. Ay, no saan mo nga alaan day, Jay? Saan kan ang makakinit iti karney? Ewan kaya. Ay, kaman ala iti postiso. Ay, sikan ibaunak manan. Ay, jak amo tinangidis-diswam. Iswasi ka ti mapan mangala. Agora ka tapanunutak no nang gideswak iti postiso. Anay, darasem tanay. Agbus-businan ni Kwarog. Angkal, nakasagana kan, mapantan. Ay, oo Kanya pa nat-ururayam. Pagsagsaganaan ka, tasana basta-basta da ito'y tricycle ka. Nagdaan lang nga din. Sana basta-basta ko na pa. Ito, tapno makadanon ta, Dagus. Sige, intang harutang. Ne, paray! Imo na gamit gayam nga may dito'y kasyaran. Awon para. Nagladaw ka. Ay na, maruruda kiti nagluganak at tricycle pare. Apay aya. Pudnaw, barbaraw, agkarapir di mait. Nagapa kami pa yan iti driver, tasyak matunti pagidronan na. Iso na ladaw ka. Wan paray, taagid-idap mo di tricycle na. Ay, wan kayang paray, nagluganam ngay. Iti tricycle ni Kwaro. Ha? Intulog na ka? Ay, nagpartak ang nakadanon dito. Iti pinagandar na. Zuy! Kuna na! Ha? Nakamin dito Ay, katno karag-karag di tricycle na. Nakadanon kayo adagas. Ewan ko naglagaro din. Ay, una yan. Ay, katno jak kaya taglugan iti tricycle na. Nagalas. Ay, padasip to paray. Nagpaspasi ka. Ay, pakpakawan. Jakla kaya tiaglugan di ta tricycle ni Kwaraw, ha? Nakapilpili ka mo iti paglugahan Mare. Ay, oray bakita kaun. Jak kaya tiaglugan iti makapatitanos at tricycle. Madaditan ni Kwarog. Aglugan na kaun, tanay maladaw ka gumatang iti lakaw. Sige lang, Maray. Umuna ka. Aw, nanatuyang. Umay kamot lumuganan. Jak kayat. Syaklangan ti tulod mo, Kwarog. Napili ni Marituyang iti pagluganan. Di na kano kayat dito itakarag-karag. Sige. Aguray kayo tinapintas sa tricycle, luwad na mauray, mauna natuyang. Maray, talaga ka di kaglugan. Saan? Si kalatan no kayat mo. Intang harutang, inanakwanang. Pilitin dakit din alumukan. Kadyak nga rod kayat. Ay,
Agurayak iti napintas at tricycle. Inteng, ninsamot marituyang dyan nakatakder iti waiting shed. Na, itay pa di ta. Papanan na nga ta. Palingki siguro ta nakaigam iti basket. Agur uray iti pagluganan na. Ayan nga min dagita at tricycle aya. Ay, awan nga min ti uray may saan nakaparada di ta paradaan da kay. Hindi kwarog nga ay. Intulod na ni Marikwanang anak ipalingkay. Di nakilugan ko man ni Marituyang. Ay, jak man amo ka ni Marituyang. Tasaan mo't anak ilugan. Urayak ang makasubli ni Marikwanang. Tainak man gumatang itila ko na. Uyon, Mare, nakasubli ka dagos. Imbag tada jay tricycle ni Kwaro nga nagluganak. Ay, nagrigat ita taglugan iti palengke, tadag tiltilew. Aya, Tiltiliwan da nagiti driver nga wan lisensya kan prangkisa na. ay, saan ang mabutang ni Kwarog ta kompleto mat ti papeles na. Wan Uray no karag-karag jay tricycle na, ta saan abugos. kan may sa agbagkat ni Kwarog iti karga. Agam dagiti dadduma, nagsasadot dang agbagkat iti karga. Ay, Mare, apay asaan anak ilugan kan ka ni Marituyang? Napili. Di na kaya taglugan iti tricycle ni Kwarog takarag-karag kanaw. Kahit awan mat nga ron ti pagluganan na. Makamumot na. Malaman, awang pailaan. Nakarartin tumay. Wen nga ron Ay, ayan nga min, dagiti dadduma at tricycle dito'y kabildatan. Apay nga awan karga da ita basket mo? Jak nakapan ije palingkay. Tapay, anya tinar-aramid mo? Awan paglugana. Nagado di ta tricycle? Awan da. Kasano nga awan? Awan mo ti lumabas. Nagkapoy kan. Nila ang Kwarog tagpaspasada. Jak mo't kay taglugan ije tricycle na. Tanaglating. Kahit anya ita, saan ka na nagapanadya palengke? Si Kantopay nakapilpili ka mo. Di mo ni palagi. Taga po yung nagluga na kiti a tricycle na barbaraw. Saan mat ang makasangat? Apay asan kayo nagpasada? Talaga saan kami ang nagpasada, Chip? Amin kami at tricycle driver. Napanan nyo aya? Ha? Nagsusugal kami, Chip. Anya? Kalpasan na, nagiinom kami. Sa dinaw? Ijay laod, Chip. At damayat apagainuman kan pagsusugalan ijay. Ay, isumad lagayam nga awan nagpasada. Si kalang mo tinagpasada, Chip. Ado ti agur-uray ti pagluganan da ngagpailay. Intulod mo kumaamin idan Ha? Jakmut ka ba alan na? Kan may sa, ang mga numaperdi da ito'y tricycle kao, no agiluga na kiti adaw. Sa bagay. Angam, Chip. Apay ngamin di mo pasukatan. Jek umamat baro akaskan ka. Unya raud. Uy, awan da tataba dong kananatuyang. Saan pa'y akayat apagluganan dagiti babalasang. Sayang dagiti napipintas a checks. Jay napintas a tricycle ti kayat da apagluganan. Naglukon da gito at tricycle driver. Tapay. Agiinom ka nagsusugal da kano. Kat no bawal ti agsugal. Dapat dandanin nagapa Ay, una yun. Ay, disiplinam dagiti tricycle driver. Di dala tutula din ni Kwarog ang nagagat ngagpasada. Iso nga awan oras kan panawon na nga agsugal kan aginom. Ay, win nga rod Ay, dayta nga men panagin inom kan panagsugsugal. Dayta ti pangrugyan ti apa. At danto manen may barangay, gaputa nagdidin nanog damanan. May kanaglugan, tatabadong. Na! Napintas to'y tricycle mo Ay katuna, tata.
Amok nga main at tinapintas at tricycle ti kayat yu apagluganan. Ay katuan diya kaya ti karag-karag. Malaglugan kayon. Ay, wan man. Papanan yaw, tata. Ijay ilay. Mapanak man nagpapukis. Sige nga, Rod. Taitulod kayo, ije pagpapukisan yaw. Nay. Apay dito yung tricycle mo ngay. Ay na, gagangay na, tata. Diwer, Mike. Ay na, gagangay na ko nagtumot. Kaslan na partak dito yung tricycle mo Ay, saan, tata? Angam, siya, tinakainom. Ha? Aya. Gun, iswa saan na dito yung tricycle, tinabartog. Hindi ka tiyak, tata. Ay, sus. Delikado nga ron ano kastanya. Ay. Ay. Kaya pa'y tiag maneho, tata Badong. Saan ka madanagan? Ay. Paigid daw. Paigid daw. Ay. Pa'y nga, tata. Nakatengteng nga tamatan. Ay. Ay, ulan niya. Diya ka na, tata Badong. Makatuglupak namin ka. Nay. Ay, naigid unay. Ay, unay kan, tata. Ha? Di ka mauawatan. Ha? Nung nakapatang nga, agreklamo ka. Nung nakapaigid, agreklamo ka manan. Ay, di ka kumamat akong ungat Tanay, delikado ti madisgrasya. Ay, matinagtan. Ay, Saan, tata? Diyan nagyun na ya. natingalaunay. Ipaigid mo. Idong parkon to kay. Ay, ipaigid mo ko na lang arutin. Ay, natingalaunay. Ay, naigid mo't launay. Idong parkon na talaga. Umaikan, Badong. Di ka batbati. Anya ay bam. Ay, teka rarwak pare. Na, Nabatin sa matin di kalsada. yay. Agasamat ngamin. Dandani kami na idong par. Dandani kami natin nag-ididiraas pare. Ay, ura sinumat no kasta ti mapasamak. Talaga mabatit ti kararwan na. Tulungan naman kiti pare ang mga lawit ti bagbagay. Wala. Nakabatbati ak samatan. Ay, ang aguray ka. Ha? Apa agsubli pa ti kararwam? Jak amo Saan Ay. sapay, Mike? Aguray ka. Hop! May kan, Badong. Na, Di ka agbat, bati. na. May kan! Ay, At? agyaman ak pare Ano ti panagrik nam? Adan! Aps. Oy! Umayon pare. Da! Dandanin makadanaw di kararwak. Maminsan pa. Sige. May kan, Badong. Di ka agbat, bati, Badong. Na, May kan! agure ka pare. Apay? Ay, saan na ngay may tapno agpaalaw ken ka? Ay, anya nga ron. Umayak agreklamaw. Hindi ti reklamo. Ireklamo jay driver ti tricycle ang nagluganak. Ay, rumbang lang nga reklamo. Tapno agnakam. Gapoy ti reklamo ni Kabadong. Pinaayaban amin ni Kapitan dagiti tricycle driver diti barangay Kabildatan. Nasayat nga ron no kasta, Maray. Ay, sigurado makang ngagdaken ni Kapitan. Saan dangan anadan dagiti pasaheros da? Kasanaw kat agiinom damot nga men. Agsusugal da kalupay. Pudno aya, Maray. Kuwan. Nilaangan ko arog tinasing puta tricycle driver diti Kabildatan. Oho, di mo man mat ibagbag at hikasta. Uray no karag-karag jay tricycle na naanos. Kasta aya. Wan. Handa pa discount mo senior citizen ka. Awan discount ko kadagiti paglugluganak a driver. Nayunan da pa'y kati pamasahem Ha? Kita man ni Kwaraw. Sana bastag nayon iti pamasahe. Naanos kung naktumot kan ka. Saan akas ka dagiti daduma. Nga timbagan ni uncle ko kada kayaw. Inong tanda kami, Chief. Sinirmunan na kami pa'y. Da kayong tumot nga main. Amo yung abawal ti agsusugal. Nagsusugal kayo pa'y lang. Ngamnua pa nga pati aginaw iti arak at bawal.
Una, tanong mabartek ka, delikado wag drive ka. Paka-aksidensyan day ta. Sa bagay matkit di ah. Inakaon, sumaruno ako ni tipila. Eksakto. Agur-uray ni Nana tuyang iti pagluganan na. Ingkan, Chip. Ay, unay mo't day tatricyclean. Permi ama kasisirap. Sapay dito isang wanak ti simardengan na. Nagpigsa ti busina na. Aguy-uyak pa'y ka di tibusina to'y tricycle ka, nanatuyang. Ha? Ay, saan mo tayong kwaraw? Agpaparaw ka di pa'y. O, danggaman. Na, mayatan kwaraw. Ay na, isumot lagayam ama kasisirap. Ta istinlason day to'y tricycle mau. Umay ka nga rodan lumugan. Kabarbaro da ito'y tricycle ka, o. Ay, wan, pati busina nakit barbaraw. Ay na. Ay na, kwarog, believe da itakan ka. Ta saan lang anasaya at yuganim, ngam napabarumpay ta tricycle mo. Hala, sige. Dito ang tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Anyaman kami, iting ko'y panagdangay. Kapitan Enteng. Ay na. Bilbilangan nito yung tikwartana Si putak man no siya dino ti pangikabilan na. Ay, aging bibisya. Tapno dinak madlaw. Dayjay ay na. Imasidagan iti kama may. Iti pandag tipungan nagayam ti pangiduldulinan na. Ay, amo ko, ti pangiduldulinan na. Ay, Nakatugaw ka lang dito. Ito nagsil-silpon siya mo. Silpon la ka na yun ti gamaw. Saan ba't akanayon? Italaing may... Nakalutokan. Wen, itaipay. Nalamang ang tangarudaan. Wen, sige. Umuna ka lang ang tuyang. Amok kami na mabisin kan. Ta nakitangdan ka pa kin ni Marikwanang. Apay, saan ka mabisain? Saan pa ituyang? Umuna ka latan. Sumaruno akton na madamdama. Rumwar ka kadimanang tuyang. Wen, mapanak manan makitangdan kin ni Marikwanang. Anya oras ka nga ron niya gawid niya? Ay, katinton malum Okay. Apay ayasang kadamag mau. Dagis ka ditag salud-saud. Malasi ka nga ro ti makaammo dito balay, tagrubata kaun. Wayne! Malangaraw ditakan. Wayne! Sige laeng. Mapan ka laeng. Tapno kisayak ti duldulin mo a kwarta. Naap tiwawota, jipaut. Ay. Wan nga road, Chip. Ala, rumwartan dito yung kusina da tataba daw. Wan, Chip. Ayan na ni tataba daw. Adan samat dya kwartuda. Tataba daw! Ayan, maun! Agyaman kami iti danom. Inkamin, tata! Thank you! Apayan narabyan ka.
Ay, nag-overtime kami kin ni Marikwanang. Nabambanugag unay. Ang kangarudan agpulis Tamangan kan. Nakaluto ako ni Tikanenta. Agpaisaw? Wen, nakaluto ako na. Itaman pa'y nagluto ka. Uray Jack imbaga. Amok nga min anabannog ka nagtrabaho. Ay na, agyaman ak nga ron aba daw. Tuyang, Apay. mabalin ka di arumuwarak pa'y laeng. Kat nurabain. Sa dino ti papanamaya. Ay kat mapanak iti ayan ni kumparik Awan ti rumbang apagdanagam tagawid ak tumot laeng. Good morning, Tuyang. Nay, Hap. nakaidasar ka gaya man iti kanin taba daw. Ay katwan Mala, agtugaw kan tamangan tan. Saan ka kadi anapuyatan? Narabyan kan samot anagaway. Wen, inkarigatak ati bimangon iti nasyapa, tapno makaluto ak iti pamigatanta. Dakal tinagbalbaliwan ni Bataw. Ay, amangan nuad tamanin aramitin na akalukan. Amangan no. Ito yang. Napaulimag kamot ditan. Ay, kwa. Ay, adala na lakib ka. Mala, agtugaw ka nga rodan tamangan tan. Ay, umuna ka namangan. At dapay aramida. Agpudno ka man, Bataw. Apay ka di aya. Kinisayam tindulin ko akwarta niya. Kwarta? Saan mo't Kalta sino nga ron ngay tinangala? Ay, amukon. Dakwarog kan gipot. Agtal na ka! Ay, Di nakulbudan si Kabadaw. Nangipanam ti kwarta ngay nalam, Ay, awan inalak Uray 5 aduleng awan. Nasaan asi ka tinangala? Asino nga raud? Amangan mat da jipot kan kwarog tinangala. Ngamen, imay da nakiinom diti balay iti kalban. No kasta? Pinastrak mo ita? Ay katuan Taadamat diti unig ti mainom adanaw. Anyat nga tanga, Marituyang. Sa anak agumatang maray. Anya nga ron ngay. Umay kula sa ludsudan. No adda impabarya da jipot kan kwarog asa nga ribo kan ka. Awam mo't maray. Apay aya. Ay, naksayan ngamin di indulin ko akwartak. No kasta. Da jepot kan kwarog tatapam anangala. Un maray. Kastamot ngamin ti kuna ni Badungkaw. Nakiinom da kanu ngamin ijay balay idi kalman. Ay sus. Nas ka na maamuan ni Maribanang daytoy. Nay, napaulimag kamutin maray. Ay, kwa. Amangan mo't no ni badung mo tinangala, maray. Di na magkungaraw. Kat kunana mag nga awan tinal. Ala na. Adto yan tigat-gata nga matinapay, Maribanang. Agyamanak, Marikwanang. Ay, huwag gaya, Mare. Di magas ka din ni Marituyang ijayan yaw. Saan ba't? Apay aya? Imay nga min dito'y tersena kita agsapa. Kat damdamagan na no dahil pabaryad akwarog asa nga ribo. Kwarta? Wan, naksayan ka nung amin tinduldulin na kwarta. Day, apay kumaadakwarog kan jipot ti atapan na anangala iti kwarta? Wan tanakiinom da ka no itayan da Marituyang iti dayding aldaw. Na, naglukon dagi jay adwa, no naaramid dati kasta? Angam nay, di mo pa'y laong-ungtan ni kwarog Tanay, saan tayo pa'y asigurado? Apay akas tatilagap asimang pagdung Ay na, adda ka no tinakaw da jipot kan kwarog akwarta da Marituyang. Anya? Kasta nga mitimbagan ni Marikwanang itay agsapa. Kaya ano natakaw ti kwarta ni Marituyang? Ti kuna ni Marikwanang, iti kano kalman.
Manungan tinatakaw. May saribo kanong. Ay, mangibabayin at talaga dahil akwaro ka. Ang tiko na ni Marikwa ng kanyak, kasari tatapay anaimbag da kwarog kan jipot. Taatapan ni Marikwa na nga amangan nun ni pari badong tinangtakaw iti kwarta ni Marituyang. Mamuaklapod na nga da tinakaw da. Ay, agsungbat na gidya adwa kanya. Ay, kontrolem ti bagim inteng. Masapul nga amwan tayo pa'y tipod now. Kwaraw! Jipot! Umay kayo dito! Apay ka ti Uncle. Di nakman kita ni ti kasta Uncle. Anda ka din napatag ngay bagayaw, Kapitan. Gintidi kay payla adwa. Awan mo ti amo mi abasol mi kada kayo Uncle. Agpudno kayo. Pudnaw at tinakaw yung ti kwarta ni Marituyang. Anya? Ha? Kwarta? Awan mo tinalala mi a kwarta, Kapitan. Nakiinom kami lang met idi namin sangal daw. Kan may isa, at damot ni Tata Badong amang kita kada kami no bilang. Eh, no saan ada kayo? Sino nga rin tinangala? Hindi mi amo Uncle. Basta may pasigurado may. Awan tinaktakaw mi a kwartada. Amangan matno ni Tata Badong tinangala, Kapitan. Ay da. Hey, kabayin, marikunan! Na. Nabarte ka ni pare Badong. Nalaing kayon. Ay, sana ko mga uminaw. Ang inlibre nakmat ni pare Badong. Ang nabartek matin. Mas daawak nga rod. Tadalat ta kwarta ni Kabadaw. Nalaing kayon. Taing kay maturugan. Nabartag kayon. Asino tinangibaga mabalin mo tagbartak, Badong? Ito lang matmanan. Sa dino tinangalam iti kwarta nga gatang mo iti arak. Si kakadi tinangala iti indulin ko a kwarta. Mamin ano ayamat niya ibagakin ka. Asaan na siya tinangala iti kwarta mapukpukaw. Inlibre lang ni pare inting ti arak ngay ni Lumay. Ha? Maamwak lang agululbod ka. Agsaga nakakanyak bataw. Saan niya ron na siya tinangala? Apay ayang ipapilit mo, ha? No saan apod no asika? Apay nga rod a defensive ka? No imbagak saan na siya tinangala? Saan na siya tuyang? Di mo man ipapilit? Di ta ka malayan. Uy, inteng. Ay, agriing kan. Dito reseda. Alas 8. Na. Sa payada duty di barangay hul ita. Iso nga rod ako nga agriing kan. Medyo nahang uberak. Ay, sa dino nga mi tinagiinuman nyo aya idirabi eh. Hindi man tersi na ni kagawad ko nang. No kasta, imutang ka manan iti arak. Ay, saan? Ni pare Badong tigimatang iti ininom eh. Ay, sa dino ko mati pangalaan na iti kwarta na, kat awan mo trabaho na. Unang pesaw. Nakita ka 500 ti impabarya na edi kalman Oh, Na. Ay. makitamday ta, inteng. Ay, amangahan no iso tinangkisay iti kwarta nga iduldulin ni Marituyang. Sana pabasulan dat jipot kan kwaraw. Jape, anya ti imbagan ni Kapitan kan ka? Mapanta ka no iti ayan da Tata Badong. Anya? Inta ka no ibaga, asan adata tinangala iti mapukpukaw a kwartada. Adda ni Tata Badong ijay, Jape. Apay, kabutang mo ni Tata Badong. No danugan na nga iti rupa ta. Saan mo't siguraw? Kaya't kumutlang agsasarita tayaw. Diyak kaya ta siya ti mapapabasol iti banag asan kumut nga inaramay. Wan matkit di ah. Wanya, mapantan? Kasano ngay no? Amaw, Ay. awan ti rumba nga pagbutngam. Tawan mo ti basol maw. No kabilan na ta ni Tata Badong. Diyak pulong ta kini Uncle Kaw. Sige. Umanugot akon iti plano, Jape.
Inana to yung timasabat ta, jipaut. Ay, nga peso, Chep. Ibaga talatan kan kwa na. Tapno oray santan amapan di balayda. Naimbag nga oras niya, una na to yang. Nay, sa dino ti papananyaw. Ije ko mabalayaw, nana. In kami kung may ibaga kada kayaw, asa na da kami tinangalay ti mapukpukaw a kwartayaw, nana. Ah, pudno ka, day? Wala na. Nakiinom kami ngagpaiso ije balayaw, nga madda ni tata badong anang kita kada kamay. Iso akasano kumatakawan mi ti kwartayo ngay. Ha? No kasta nga raw. Amangan no ni badong tinangala. Ha? Agsaga na day jay alaklakayan. Imbag tay may kamari tuyang. Adda ko maibagakan ka. Adda kumamat kayat ko asaludsuden ken ka marikwanang. Sige, umunakan. Pudno ka di ani kapitan ti gimatang iti arak nga ininumdakin ni badong iti rabe ay. Ay, day tamat ti kunak nga ibagakan kamare. Saan ani kapitan ti gimatang? No kasta. Talaga ani badong tinangala iti kwarta nga indulin ka maray. Inchamba na idi awanak. Kan idi may nakiinom da jipot ken kwaraw. Tapno ada yung atapag. Asaan nga isaw tinangala. Isublim tinalam ak kwarta, wano papanawan ka. Ay, pang-asim atuyang. Ay, di nagpapanawan. Ay, awanan ti amok apapanahas. Sa dinaw tinangipanam itinalam ak kwarta. Naibuusahin. Ingatan ko ni ti arak. Anayan na iko. Talaga asaan ka nga pampanunaw? Awan lang arudan ti trabaham. Agsayang kapay lang iti kwarta. Amaw nga inres-reserbak na di a kwarta. Tapno adda maigatang iti bagas. Nga mindalampay lang. Ay, pakawanan na kuman atuyang. Tidakas na! Inraman mo pa'y da jipot kan kwaraw. Ala, ingka agkid daw iti pamakawan ka da kwarta. Ingkan! Wawawahin na ito yang ay mapanakaw. Basta di nagpapanawan. Ay na, tatabadong. Saan anasaya at tinaramid mo? Kandi mo iraman ti sabali at tao iti kalukwam. Taad-adda amadaksan ka. Ala sige! Ditan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon VG Paklay. Sound effects Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag.